Kubor nagaslem jong udongsan hima. Chairman jong kanong po town committee uba CBCM habakran siklat patay kubor mentaka janmit ula pentipad ba baka sarkar jilla lingba katanat urban affairs keladap ban menjur ke jing tarwa bat angnun jang kipat ba kathan nong po bat kom kinang ilam ru kom jo ban penkela kerteng no ya ka Meghalaya Urban Development Authority Market Complex sya kanong po town shopping complex kumta halor kani ka benta nakaleng uba CBCM harengkat ka jingdan lang u secretary ke NTC ba regional kharkamni udkhat jo ke NTC ba Rexon Warjri lembat QWD ulapan benapat ba sendan ba nadu mentagasngi ya kemudah market complex antip no kum kanong po town shopping complex jo kanong po town agane ga janmit nisim ka kalat ka kebu ban benapat ba ya ka ka ba nagaliang ka komiti hibro ko wala pasang menteri sitom hadin belami ki jiso fair nagaliang ki fight no function aga kerteng jo ka urban injo ka muda ka Meghalaya Urban Development Authority tingin nagaliang kanong po town gilapha ka jingkerpat siya minister badon brom cigi house na maladep ya iba Hamlet Doling lengba ka jingtip jong chairperson jong ka market management committee jong kene ka urban shopping complex rengkar ru ka jingtip lang jong director jong ka urban affairs te kala simpor bahan na kabata bangin pendep wat ladang ladep yo ka order nadu ka arpo tarik Oktober arja arpo nakadaw jong kene ka covid ki company ke badai ban le ban design ya kane ka jing pen kala kerteng ka jing kwa jing ban kala na ka urban shopping complex sya ka nongpo town shopping complex kala urlong bat ngilala ro ban penipaj ba da ka ngilala ban pendep ya ka signboard ka ban yo ipaj ba iso ban ai ka jing kublai ka kerpang yang minister badon borom jing hak itu ki por baladep ya i ba Hamlet Doling kumjur director jong urban affairs iba Kharmalki kumjur kong RM kurba ibadi deputy commissioner bahagi jo kupor badero chairperson jong ka urban shopping complex management committee kabagi la menjur ban penkelano na kita ki jingso jong kinong sungsnong urban bat muda sya kanong po town shopping complex de kane ka message ni kwa ban pha syabaro tinong song snong jong kanong po taong hibro bawe bat kum juro karib hoy bat ka state iba kintip banadu kane ka singi ba ya kane ka urban shopping complex laktip kum kanong po town shopping complex ka bale se nang ni syakmat aga jing trailang secretary bat ki member nila ban kampen bha shishu walada kadang don kane ka covid mo ka klam covid-19 Henry ngikmi lenti balang ba minister badun borom batamai bala simti ya ke urban affairs unle ek badun kam ya ki pending project ki badangsa ka bangidang angnut ban pendep kung ka solid waste management kum jo ka housing for urban poor sa umuda ni kimilenti by minister in simkia ban pendep ya kini project kumba kala urlong hagi por bladep ya kane ka urban shopping complex sya kanong po town shopping complex ka ba ki paj ba ki angnut ban ngiro kum ginoilam ngidap ka jing so comment ban ai ge jing kublai kerpang ya ka sarkar kabla simkia ya ge jing kwa yu paj ba jo kanong po